Nyuma ya Weru TV kumurika kuthuka kwa koti ya Marimanti ira yambiriritie mwaka ya 2012 nendi ubuithe bwa koti bwambiriritie akiaria uri mukaririti wa CDF gicikoni kia Tharaka Paul Kirema wite wa Kibobo kareka twikinya mweri Jumatano mwaka twitite wa Kibobo atethiria mamba kureka kubwithika rungu rwa miti ya buratu kumenyithio mwandiki wetu wa Ndeto Paul Wakabithi. Rugono rwakwa uthara wa koti ya Marimanti ruratombire kumurika mwambirioni wa mwanka uyu arendi gukurukira mujumba Tharaka Gitonga murugara koti ino niombite kwanjirio wakwa ringi atukiaranire na mukarigiti wa kiina gia CDF nterino cia Tharaka Bwana Paul Ngochi na ringi nthungu mbuthu engineer ko ya ground naombete kuigua kiruta wiri nyingi muno no ntunambitie kwanjiria kurutha barabara ira kanjiria gwika cablos na fence ete nekirite reinforcement chia chuma indito muno ndeni na teo cithuguru na mantu ma drainage ya ruji koguo tukona process ni ambiritie bwega muno na niendelete mzuri. Nthungu mbuthu akiuga kiringa mweri wa gatano mwanka tukwatokegwa mwaka uyu kurikiria na wanjiria gutumirwa ukira una wete solution no ntukurukira ndwari ciake na kufuatilia no ya fandirwa kairi na koti yetu niendelete gwakwa na itukwirigira na itukupu muno by next year mweri wa gatano ara wethanthatu ikarikia arendi nyuma ya kurikirwo kegwa mugongo wa Tharaka uringite tagaria rinene gutire nyingi cia ruthagirwa nja rungu ya muti na shade ira yaruthitwe na ugatwika kinya riranto bakarukite barabara ni kwina lot of noise kama makerere kwa disturba muno majanjis metu kana kinya kesi rira mtakuruta usaidi wake lakini ndito kuibaga no ntureka mba kuthamira tukigwirirwo ntubura no tukwa kwi silent na kila mtu kegwa kiereka kikurukira ndwari ciake kana ke present mantu make mara akegwa kindiro na mama case ikagitani waku na kokirikiatho kanisani ya Katholiki Jumapili nkuruku mujumba wa Tharaka Gitonga murugara atheririe nwendere gukuthakuthia wako kwa cukuru ya kuthomera magwatho nterino cia Tharaka etie bantu agithatiga Nairobi lakini ndo tunanyo ntie nyenje ndaugiende thirikari ni gatigati Kenya School of Law ibakwenda ku decentralize badivovu na ndaberie campus ya mbere tukameaka Tharaka constituency ndo tumarende eka 20 na guthie bantu angibonete eka 20 tatiga Marimanti agu akube na KMTC no tukwenda tuigo na Kenya School of Law kaigo town yetu yendelea gukura mu maendeleo mama tuningite guku nkiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul Wakabithi.